معرفت مس مصنف قلندر و رومی شناس محترم فقیر شاہ مصطفیٰ ulvi kulgami معرفت مسُک شرحِمہِ بابُک گۄڈنیُکُے حصہٕ الدُنیاء مزرع الآخرہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کینٛہہ چی نِندرِ ہتی وُدی کینٛژن ؤدین نٮ۪صر پیٚیہِ کلام شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ یہ دنیا کاو یِنہٕ وولٕے جفاکار کٔرِتھ دعوا تہِ چھُنہٕ ییٚتہِ کانٛہہ وفادار وفاتس سۭتۍ کر یُس چھُے ژےٚ ژھاران نٮ۪صر یس پیٚیہِ ژھٮ۪نکھ گوٚمُت بیدارن چھِ کینٛہہ نِندرِ ہتی وُدۍ تِم چھِ آسان نٮ۪صر کینٛژن چھِ تِم ہوشیار باسان نصیحت نُندریش کٔرمٕژ یِہے کتھ تٔمِس انسان دوستس سٲنۍ شفقت چھُکھے انسان انسانن بروٚم لول دیٖزٮ۪م نہٕ حضرتے انسان سٕے دول چھُ گوٚمُت اُنسہٕ نِش انسان پیدا ژٕ گژھ لولس گٔژھی ژےٚ تہِ لول شیدا لگے من کان للہ آو فرمان چھُ کان اللہ لہ مقصوٗدِ انسان عمل من یشکُر ناسا کران گژھ فقد اشکُر ندا سپنی یی پژھ زِراعت باطنُک بے شک چھُ ظٲہِر کران تعمیٖر سُے یُس آسہِ مٲہِر توے ووٚننے رسوٗلے نامدارن شفیٖقن مُرسلن ہِنٛدۍ تاجدارن چھُ دُنیا مزرع الآخر ژٮ۪تس تھاو چھیے ہمت تہٕ کر روحس ژٕ پٲراو تِکیٛازِ بظٲہِر تروو کاشِک بُتلہِ پٮ۪ٹھ کھاد مگر کُلۍ تِہروٕے دیُت مٮ۪وٕ بیداد بظٲہِر چھُے زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ پٮ۪وان روٗد کُلیو پٮ۪ٹھ مٮ۪وٕنٕے گوٚو رستہٕ رنگ بوٗد ووکھ دِل کِس زٔمیٖنس لولہٕ بیول قیامژٕ دۄہ بلی جگر ژٔلی ہول ووکھ پھل لولہٕ دِل کِس زٔمیٖنس پگاہ آسکھ مُقرب شاہے دیٖنس کانہے تھاوکھ ونے اتھ پٮ۪ٹھ دلیٖلا تری ما فِکرِ کینٛہہ الا قلیٖلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ونہى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سورة الفجر مثال آخرت پسند بادشاہ سٕنٛز دپان شہرا بدُنیا اوس اُندُے بنومُت ذاتِ پاکن مٲرۍ مُندُے بسٲنی ٲسۍ لوٗکھ اتہِ خوٗبتے خاص ہُنر منٛد تاجرو کاشِک تہٕ حساس کران ژُکہِ سان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٲمتے کار مُلے اوسُکھ نہٕ کُنہِ رنگہٕ کانٛہہ تہِ آزار گُزاران راتھے دۄہ شادو خُرسنٛد أکِس جسمس چھِ یِتھٕ پٲٹھۍ عضوٗ بنٛد تمٲمی مُلک اوسُے شادو خاندان بسن لسنٕکۍ مُہیا سنٛز تہٕ سامان پنُن رسما چھُ پرٛٮ۪تھ شہرس پنٕنۍ ریٖت پننہِ اندازٕ سونچان ہارتے جیٖت یِتھے پٲٹھۍ اوس اتھ شہرس تہِ دستوٗر پنُن سُلطان کران تٔسۍ ٲسۍ منظوٗر کری 3 ؤرین یُس بادشٲہی دِوان تس ٲسۍ تختو تاجے شٲہی
کران شُرۍ بٔڑۍ تٔمِس ٲسی اطاعت تھۄکن اتھ ٲسۍ تس داران زِ شفقت کران اوس راج تاجا تابس 6 سال میسر دایہِ ژۄنٛزٕ تہٕ مُلک تہٕ مال دِلس ٲسِس نہٕ کانٛہہ ارمان تھاوان خُدٲیی زن تہٕ 3 ؤرین چلاوان کران 3 ؤری پتہٕ ٲسِس معطل یہِ قانوٗن اوس اتھ شہرس مُکمل یُتُے ما بٔلکہِ اتھٕ ٲسِس ہٮ۪وان مال غُلامانو کنیٖزاں حرمتَے لال کٔرِتھ نٮ۪تہٕ نوٚن تٔمِس ٲسی کران بنٛد غمو سۭتۍ پھُٹان تس اوس بنٛد بنٛد سٔمِتھ ٲسی یِوان تِم خواستَے عام تمٲمی فوجو لشکر نیکو بد تام ہٮ۪وان اتھٕ تاج تخت بیٚیہِ حرمتَے دیار کران بیروٗنہِ شہرس سخت بیوار ونان اکھ دوٗر واریاہ سخت وٲران یِوان ٲسِس تٔتی ترٛٲوِتھ بیک آن نہٕ تتہِ محلہ کنیٖزا نَے غُلاما نہٕ تتہِ حرما نہ کھٮ۪ن چٮ۪ن تریشہِ داما دٔرِندو موذِیو اوس پوٗرٕ سُہ جنگل تٔتی ٲسِس یِوان ترٛٲوِتھ مُفصل دِوان پہرا تٔمِس ٲسۍ گٲنٛٹہٕ تَے کاو مِٹاوان ٲسۍ از دُنیا تسُنٛد ناو خبر ٲسِتھ یہِ سورُے حالو احوال یِوان بیاکھا سُہ ژھاران تخت تَے مال کران وقتِ مُقرر بادشٲہی گژھان وق چشمہٕ ڈیشان تبٲہی 6 سالہ اوس آسان شاہ تہٕ سُلطان بنان لُکمہٕ دٔرِندن سُے بویران شُرہمہِ بابُک گۄڈنیُکُے حِصہٕ گوٚو مُکمل انشاءاللہ یِنہٕ وٲلِس نِشستس منٛز پرو أسۍ امیُک دوٚیِم حِصہٕ